ৰিজাল্টটো ওলাইছে APSC ৰিজাল্টটো তাতে মই ৰেংক 48 APS ৰেংকত পাইছোঁ আৰু মই বহুত খুশ হৈছোঁ আৰু লগতে মোৰ মানে ফেমিলিৰ লগত মই এই খুশিটো চেলিব্ৰেট কৰি আছোঁ থেংক ইউ মই দিনত 6 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা হওক মানে দিনত পঢ়ে আৰু কি মানে এনেকুৱা নহয় কি 1 মাহ 2 মাহ গেপ হৈছে এনেকুৱা নহয় মই সদায় পঢ়ি থাকোঁ আৰু আগতে মই দুবাৰ মেন্স দিছিলোঁ তেতিয়া ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে তাৰপিছত যিমান মিষ্টেক হৈছে তাৰ পৰা মই মিষ্টেকটো ৰেক্টিফাই কৰি এইবাৰ ভালকৈ দিছোঁ আৰু ইণ্টাৰভিউটো ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ এইবাৰ মোৰ ঘৰত মোৰ ৱাইফ আছে মোৰ মা আছে মোৰ দেউতা আছে আৰু মোৰ ভণ্টি আছে হয় মই এতিয়া আসাম গভৰ্ণমেণ্টে মোক ইমান দায়িত্ব দিছে মই APSC হ'ব মানে এনেকুৱা সেইকাৰণে মই এতিয়া মই ছ'চাইটিক যিমান পাৰে ছ'চাইটিক আগবঢ়াব চেষ্টা কৰোঁ আৰু যিমান ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ আছে এইটো মেইনটেইন কৰিব বিচাৰোঁ আৰু কনষ্টিটিউশ্যন যি ল' আছে এইটো মেইনটেইন কৰিব চেষ্টা কৰোঁ मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन